Ke mmatse ke Maleka ka Maleka ka mo rile ra ngwalla dipitšeng tše kgolo early April ka ge ka mo ga go sena bophelo be ke ne le bothata ba gore ka di 50 tše tharo mo kgweding le mekotla 3 or 2 ya di race kgwedi sa di fetše ile ka feletša ke decide-ile go ya go ntate Moremi ko dipitšeng tše kgolo mo radiong ko motse ka ge ke be ke kwa gore o thuša batho ke fihlile le nna ka lla dilo tša ka mo tša situation sa ka mo gae ene ne be ke ne le bothata ba go bona batswadi baka e seng ke ba lore ke ba bona ka mahlo mabedi bona ka mo jarateng ba tšhabela saeta kwa tlase so be ke ile dipitšeng tše kgolo ke ile nyaka thušo ka dilo tša mohutowe ntate Moremi o ile a re tshepiša radiong gore o tlile re thuša ka nnete o ile a romela batho ba gage early May ra ya kwa mabitleng ba gore ba diša bahu ba le ba ka mo gae ba le ke ne le bothata ba go ba bona ka mo jarateng since ba ya go dira kwa le ba ba ro ba diša a ke sane le bothata ba go bona batho ba le di riti tše be ke re ke dutše ke kgone no foa seriti sa motho se feta a di sa ntiragalla dilo tšeo kgwedi ya go feta ebile a sa nke ba le problem a dišo ke sa mathomo se ke nyakang go se leboga because ke nagana gore ge dilo tša ka di ka loka le dikarata tša ka di a boa di kameleng gore re ke tlo thomo phela gabotse go swana le le bana baka ka ge re kgonne go sabeba gabotse kgwedi ya go feta go swana le batho ka moka mo ke rata go moleboga go tletse tateng ne ke setse ke nagana le ka mogomong ka taba go reka dijo ka mo ka re ne ke setse ke palela le go rekela bana baka ke no dula ke fiwa diaparo a ke kgone go tsena ka shopong ke rekele bana baka diaparo ka re ke phelela go ja ka mo tšhelete ya tlala mara ga ke bone gore ke dirang le go ka tsena le ka mo dintlong ga se lefelo le e leng gore le a kgatlhiša gore go ka dula motho o e leng gore ge kgwedi fela o kgone go kry-a tšhelete e dirang bo ma 3000 ka kgwedi a ke tsebe gore ke dirang ka yona ke gola le kgone ke tswa mogolong maabane ebile for example mare ke bolela so a ke na le sente ke so ka mokgo ke leng so ne ke kgopela thušo ke na le 2 years ke claima le box la mohlagase mohlagase a rena sa le wa thunya ke na le 2 years ke claima le box la mohlagase Eskom ke no fiwa di-reference a batle ba tlo lokiša until today re dula ka leswiswi le bana ga rena mabone ga rena selo so ke kgopela thušo ene ke rata o fitlhela ditebo gape go ntate Moremi ke rile bošego ke robetše ke rile ke phaphama ka 1 go tlile selo se seng mo go nna sa re ke tšee tšhelete a bopi ke tsamaye ke ga Moremi ke tsogile bošego ka dira washing ka 1 ka nega a ka robala maabane ke bethile selala ke gatile washing montle gore e ome ka 5 beke a ena ke tšere morwedi ya ka wa mathomo ka tsamaya le yena ra ya ga ntate Moremi re fihlile o re thušitše ntate o re boditše tša re boditšeng re a di tseba gona se re sa tsebeng ga gona nta re boditšeng yone e re sa e tsebeng re tekwa re kgotsofetse le kgono and then le kgono o tlile o romile ntate Magana le ntate Mashabela le Sesphindile Magana ke bona le kgono ne ba tlo epolola ka mogae ba gašetše ba gašang ba ntšhitše dipekere mo dikhoneng ba ntšhitše thipa mo gare ga jarata ke tšona tše di kry-ilweng ka mo jarateng so ke rato ba leboga lebile ke re modimo a mo okeletše ntate Moremi mohlamo go tloga le kgone ka mogae le bana ba ka re tla bona boroko ka re bana ba ka ba tsoga forogo ba gailwe ka magare ke sa tsore ba gailwe ke bana ba ka bolela ba goelela bošego ba re dikgokgo di tsena ka dikobong a ke tsebe re molato ke re kgopela thušo fele re dula molaleng ditlase di thubegile dikamora di na mabati a re na le dikobo bana ba ne diaparo ke phela ka go fiwa ke kgopela thušo ka lo tša mohutowe dijo tšhelete a e dule banna ka mo ntlong a ke tsebe gore ke dirang ka tšhelete a ke tsebe ke kgone o dula ke nagane dilo tše botse gore kgwedi ke gola ke nyako dira 1 2 3 mara wa ntse fela tšhelete la e fitlha e gona nte ke tlo go šupetšang yona gore e ke dirile